Tubahaye ikaze kuri Kigali Rio News. Ni ibisanzwe n'ubundi ikituzinduye ni ukunyarukira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukareba uko bihagaze ndetse no mu gihugu cy'u Burundi aho bikomeje kugaragara ko umugambi ukomeje kunonosorwa w'imirwano ikomeye haba muri Sud Kivu ndetse n'ibitero karundura. Ubona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ashaka kubishyira mu bikorwa. Ni kuri uyu munsi rero ku cyumweru tariki ya mbere hatangiye ukwezi kwa kabiri. Yego. Nubundi ni mu kwezi kwa kabiri 2026, aho twari twiteze ko uku kwezi kwa mbere kuri burangire wenda imirwano icogoye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tuze tubinjize neza uko bihagaze. Ese mu Minembwe biramutse bite? None habimeze bite? Tubajyane mu gihugu cy'u Burundi turebera hamwe, tureba akantu ku kandi. Kuri mikoro nk'ibisanzwe ni Damien Habumugisha, sindijyanye n'impande ya kamera ariko ndi kumwe n'umutaramu Bwana Habishuti. Wasuhuza abaduteze amatwi? Mwaramutse neza abakunzi ba Kigali Rio News. Twaramutse neza, natwe tumeze neza kuri uyu munsi. Tanga ubutumwa ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa buhari ku gihugu cy'u Rwanda nuko uyu munsi ari tariki ya mbere Gashyantare yo kwizihiza umunsi w'intwari zabohoye u Rwanda ndetse kuva ku ngoma z'abami. Ni inshuro igarutse kenshi nyine, ariko yahuriranye nuko ari na weekend. Urumva ni henshi mu gihugu ibyo bintu bari kuzirikana muri aka kanya, kandi turabifuriza uwo munsi mwiza turi kumwe twese kandi ku makuru meza agezweho. Tuvugeho gatoya ku bitangazamakuru ndetse n'ibyagiye bitangwa na Evariste Ndayishimiye, ushaka kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda yakinjirira akagitera. Arabivuga kenshi. Avuga inkotanyi ko yarwanye nazo, sinzi niba ari inkotanyi yarwanye nazo cyangwa ari inkotanyi ziwe. Niko avuga ubundi. Ariko cyifuzo cye banza zanarwana nazo, none se ko wumva ashaka kuzazisanga mu Rwanda, urumva koko inkotanyi byanze bikunze ntago azasaza atazibonye. Oya, ibyo byo ntago bishoboka. Reka ntago ari byo bituzinde, kuko ibyo bintu bidashoboka njye sinjya mbivuga. Ibyo ubundi ni nk'amateka, ni bya bindi byo mu nzozi, nyine ni inzozi ari kurota. Natuze reka twigarukire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko biramutse muri no misozi ya za Minembwe, aho bivugwa ko noneho ibintu byahinduye isura. Yego, niko bimeze. Yenda reka duse n'abahera ku kiri kuvugwa ku bitero biteganywa kuba byagabwa kuri 23, kuko biravugwa ko Uburundi buri gusa naho bushyira mu bikorwa cya cyifuzo Kisegeta amaze iminsi avuga yuko ashaka ko hari operation zajya ziba ziturutse i Burundi. Biravuga ko hari imbunda ziremereye barimo gusa naho bubakirayo kugira ngo zijye zibasha kurasa M23 muri ziranche z'imisozi iherereyemo. Oya, nibyo birasanisha cyangwa biragaragaza neza ko n'ubundi Burundi busa nkaho bwiteguye. Ikindi kandi urabona ko urebye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, wenda urabona ko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bimaze kugura intwaro nyinshi. Maginga ya twareba nk'intwaro bakiriye mu Kwakira ndetse no mu Kuboza bakiriye amatoni n'amatoni, kandi imbunda zitoroshye, aho zimwe zagiye ziva mu Bushinwa. Ubona yuko basa nk'abiteguye urugamba. Birumvikana. Urabona ko ugeranyije n'ubushize n'impaka zabayeho cyangwa igitutu Amerika ari kubashyiraho ivuga ko igiye kubabaza uburyo ki bari mu bantu bari kwagirizwa ko ari bo bari gutumira intambara hari itarangira ikomera, ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ritagerwaho. Urumva ko hari imibare babonye bigaragare ko intwaro zigurwa hari ari nyinshi cyane ku buryo budasanzwe ku gihugu cy'u Burundi. Oya, niko biri, ni nako binameze. kandi maginga ya nakubwira ko twanyarukira muri ya misozi yo mu Minembwe, aho bigaragara ko noneho byahinduye isura. Abasirikare b'intoranywa aribo bari mu maoperasiyo, aho nakubwira ko ariko abasirikare benshi ari abari muri biriya bice n'ubundi muri biriya bice n'ubundi bya Ho Plateau, ari Abarundi, aho byagaragajwe. Ndetse twanavumbuye n'umugambi ukomeye ko
noneho hari abasirikare bakomeye baba special force baba TBDF noneho byeruye, ariko bikagaragara ko abagiye kugota za Bibogobogo harunze force z'abarundi batayo zigera muri 2. Yego, n'aba special force ba FARDC nabo baravuga ko ari y'abahibu, ariyo mibare myinshi isa n'iri kuhagaragara. Aho ni bake ni brigade bashobora kuba baregeye akavuga bati reka twohereze abantu bafite ubumenyi banashoboye, kubera ko imirwano yabo iteka urabizi ko kenshi hori bananira, bakikuraho kwagushorayo wazarendo kumvaga inshuro nyinshi arizo zabaga zigwiriyeyo. Ubwo hari indi system ubona ko basa naho bashaka gushaka imbaraga zabo za nyuma bakareba ko hari ikintu byahindura. Birasa nk'ibyabacanze n'ubundi kuko kuri frontline ubona ko ibintu by'imirwano byabayobeye, akaba ari nayo mpamvu ubona bidasanzwe, noneho bisa nkaho byahinduye isura. Ubona ko ibitero by'indege ari byo byiganje, aho indege zirenga 20 arizo ziri mu ma operation. Urabona ko ari ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, ndetse gishobora guteza akaduruvayo muri biriya bice, bitewe nuko frontline birasa nkaho twirwaneho barusha komba. Urabona ko bo hari ikintu basa naho bakoze ari cyo wumvaga abanyamurenge bagyutse ku mbuga nkoranyambaga basa n'abatabaza bavuga ko uburyo bari kugabwaho ibitero bya drone nyinshi kandi ari mu ngo z'igiturage. Ntabwo zikiri drone gusa, harimo n'indege z'intambara. Urumva ko no muri iki gitondo byaramutseyo, urumva ni ahantu bibasiye cyane. Urabona ko ari nk'igitero cyo gutsemba, cyo gushaka guhanagura, kuko iriya ni imihana y'abaturage. Rwanda tubabwire aho n'ubundi ibyo bitero byazindutse bigaragarira hariya ku misozi ya za Baruta na za Rwitsampuku. Yego, byazindutse naho bita za Kakenke. Yego, urabona ko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko imirwano ikomeye kandi ikomeje. Ubona ko ongera nabonye withdraw, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo abasirikare badakomeza kugwa ku rugamba, kuko maginga ya Twirwaneho yakoze akazi katoroshye. Urabona ko ari abaturage babo bavugaga ko ikintu kijyanye na network bazikujeho. Nta network ihari, ubu nuko nta muturage ushaka gupfa guhamagara ariya atabaza cyangwa atanga amakuru mu bundi buryo. Ikintu kiriho mbese wari kubona kidasanzwe ni uburyo bwo kuraswa kandi barashwe n'indege gusa. Ikibabaje giteye agahinda kinambabaje kuri uno munsi w'Imana ni ikibazo gikomeye yuko bakopye n'inzira zo kuba bajya mu gushaka icyo kurya, ibihahire, aho bagurira uwo munyu, aho bagurira iyo. Urumva ko bari muri lockdown ikomeye ku rwego rwo hejuru, ubona yuko ibintu byabaye bibi ku rwego rwo hejuru. Ni ikintu cyumvikana mu gace karimo intambara, ibintu bijyanye n'amasoko byurumva ni ikibazo. Nta masoko yaba muri kara gace, kuko niba uzi ko ubushize wumvise Sange uburyo bayirashe bakarasa bazi ko ari mu isoko, urumva ubu nta kintu cyo kugira ngo hagire ahantu ho guhurira abantu benshi hagomba kubaho muri kino gihe kiri gukoreshwamo na drone cyane. Urumva baba bashaka ko impfu zigwira. Oya, ikibazo gikomeye ni n'ubundi n'uriya no muhanda wa Kirungwa, akubazi muri biriya bice. Uwo muhanda wa Kirungwa urabona ko uba werekeza n'ubundi muri Uvira. Urabona Minembwe kenshi na kenshi yakundaga guhahira hehe mu Buvira, niho baranguriraga, ariko kuvaho Ubuvira bufatiwe n'ubundi n'aba FDNB na FARDC, urabona yuko hari icyahindutse. Urabona ko ibintu byahindutse, umuhanda urasa nk'uwafunzwe. Niho uriya mihanda urabona niho abasirikare bari bahise bahafunga, abasirikare baba FDNB. Ubona ko bakomeje kugotagota biriya bice byose bikikije n'ubundi Minembwe, bitewe n'uburakari n'ubujinya bafite mu mujyi wa Uvira. Urabona ko umutekano n'abatuye mu mujyi wa Uvira bo ubwabo barugarijwe, usibye wenda n'abari muri biriya bice, ariko abari mu mujyi wa Uvira hari bamwe bagiye basigaramo bake, bo barasa nk'abihishe n'ubwoba, ndetse n'abakekwa ko baba bafasha cyangwa bakunze abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Urabona ko ari ibintu byahagurutswe, umugambi wateguwe, kandi ndumva mu kiganiro cy'ejo twarababwiye impamvu nyamukuru. Wenda dushobora no gusubiramo gake wenda kugira ngo byumvikane byuko ibi bintu byateguwe, abantu benshi batari banabizi. Ibi bintu birasa nk'ibyateguwe, ahubwo izi mbarutso ubona kuko ziri kugenda zirasa nkaho zirasa n'ubundi ku bintu byari byarateguwe, kuko urabona ko nyuma yaho n'ubundi nka kote y'u Burundi ari nayo tugarukaho cyane. Urabona kote y'u Burundi mu gufata kariya gace n'ubundi bita Mugera,
ni agace n'ubundi bakuramo amabuye y'agaciro. Biriya bice babifashe muzi ko hari ibirindo bikomeye byari bihari mu Mikarati, muri uriya musozi wa Mikarati, n'ibyari hafi nabe harazabaruta, urahabona hari hose hari hitegeye, hari ibirindiro bikomeye ku rwego rwo hejuru. Urabona nyine umuteguro bari bateguye, n'ubundi bashakaga gufata utundi duce aho bashaka gufatana n'agace ka Rugabano na Ikanga, kugira ngo n'ubundi bakomeze base nk'abagira, kuko ubona ko ubumwe bwa Evariste Ndayishimiye na Kisekedi busa nkaho n'ubundi buri connected, bitewe n'uko n'ubundi Kisekedi atumva abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Abenshi ni nacyo kintu, ndetse we asa nkaho yataye kariya gace, ahubwo sinzi impamvu anakomeza. Urabona ko Kisekedi njye namugarukira nta mbaraga ari kubishyiramo, zinakomeye, urebye fose noneho sinzi nimba uheruka kumva amadisikuru ye. Ni ukuvuga ngo operasiyo hariya abantu bayirambarayemo cyane ni Abarundi. Birasa nkaho operasiyo ndetse na briefing ziri gutangwa n'ubundi na Evariste Ndayishimiye rwose. Njye mu mboni zanjye niko ndi kubibona, ntabwo nyumva Kisekedi akivuga, ariko ubona yuko nawe asa ari nkaho mu gahuge gakomeye, aho nakubwira ko bisa nkaho bitoroshye, bitewe n'uko na mama yagarutse ku kibazo cyiwe, aho ari kumushinja kutumvikana n'abo bakorana. Ubona yuko Kisekedi ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane. Buriya urebeye mu mpande zombi, yaba ari Kisekedi yaba ari Ndayishimiye, naho abantu ubona ko bari perezida basa n'abagiye muri ino ntambara bayirakariye bombi, baba bifitemo ubumwe budasanzwe. Sinzi icyabahuje ku rwego nk'uru. Urabona ko bose mu bijyanye na government bafite ikibazo cy'imiyoborere n'ubuhuza hagati yabo bashinzwe kuyoborana igihugu. Ntabwo harimo guhuza gufatika ku mpande zombi, yaba ari Burundi yaba ari muri FARDC. Icyo kintu kiriho, umutima wa bari abagabo bose bawurunze muri iriya ntambara ku rwego rwo hejuru, birengagije ibindi byose. Kuko ni ibintu bigaragara ko mu gihugu hagati yaba muri FARDC yaba i Burundi, uyu mwuka mubi uriyo wo kudahuza mu gufata ibyemezo n'ibiri kubera muri kiriya gice. Niko biri, aho abantu benshi batangiye kwibaza, ese uno munyapolitike yari umujyanama mukuru wa Kisekedi, bakoranye igihe kinini, bamwita Claude Ibranki Ekolomba, aho bivugwa ko ari gushaka gukorana bya hafi na AFC. Ese abenshi bashobora kwibaza, ese birashoboka ko byaba ari uburyo bwo gutata AFC biramuhira, ese cyangwa n'ubundi ni intege nke? Uzi ko mu matora n'ubundi y'iyimikwa rya Antoine Kisekedi ariwe wasaga nk'aho ari kuri frontline mu gushyigikira mu bikorwa by'iyamamaza, ndetse yanashinze n'ishyaka. Abenshi bararizi ishyaka yashinze ishyaka nyine n'ubundi bishyigikira n'ubundi uyu mugabo uri ku butegetsi. Biravuga ko rero ko yaba ashaka kwiyunga kuri 23. Iri shyaka ndumva ryaravuzwe cyane, ni ishyaka n'ubundi yashinze ry'ihuriro ry'imitwe ya politike bita Ripopo. Uno mugabo byaba atari ibintu bisa nkaho wenda aje gutatana AFC, cyangwa yaba ari ukuri kuba yavayo batavuga rumwe. Birashoboka kuko ntabwo yaba ari we wa mbere, urabizi ni benshi cyane bagiye bavayo bari muri M23, ariko biba ari nabyo bimuzanye. Ntabwo numva ko ariyo ntego y'urugamba y'intsinzi kuba kirari ikibazo cyakemuka vuba, keretse afite intego yo kuzayisenya mu bihe bizatinda. Kandi ntabwo intumwa y'umuntu umwe mpamya ko yasenya umutwe uri ku rwego rumeze kuriya. Byanze bikunze nta gihe yamara bitamenyekanye ko aricyo cyamuzanye. Ni ikibazo gikomeje kuba, ndetse cyahinduye isura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatwumva ndetse n'abaduteza amatwi, bindi kubivuga ni akababaro gakomeye, bitewe n'ibi bitero by'indege, aho nakubwira ko bisa nkaho bigoye. Twari twiteze ko tugiye kubona umutekano, twari twiteze ko uku kwezi kwa kabiri turiwe tuvuga ibyishimo ndetse n'ituze mu baturage, ariko urabona ko bisa nkaho hari ikihishe inyuma y'ibikomeje kuba. Ese biriya bivugwa imenyenga ko
AFC yaba yavuye muri iriya teritwari ya Mwenga, byaba ari uburyo bwiza cyangwa byaba ari uburyo bwo kuba n'ubundi AFC ishaka kuba yasa nkaho ikora umutekano mu bice n'ubundi yagiye ifata kugira ngo ikomeze irengera abaturage mu bice bitandukanye? Kuko ndakeka niba yanahavuye simpamya ko yahavuye irashwe. Aho yahivanye rero ahantu yivanye urabona deployment zayo ziba ari nyinshi kandi niyo ibizi uko zimeze bitewe n'uburyo akazi kamezemo. Ntago wafata igice cyo hagati kitarimo ikibazo ujye kugideployingamo ingabo, iyo deployment bipfuye ubusa. Kandi yenda hari igice cy'inyuma kituwe cyane gishobora kuba kitarimo umutekano umeze neza, cyangwa se mu mirongo y'imbere ku rugamba mufiteyo umusada mukeneye w'ingabo. Rero ushobora kuba nk'abaturage kuko nibo bakunze gutanga ayo makuru bakabona muvoma y'ingabo nk'izo ziri kujya mu cyerekezo batazi impamvu zigiye, bo bakumva ko ari ugusubira inyuma cyangwa ari ukuhatakaza, ariko siko biba bimeze. Siko biba bimeze mu gisirikare, habamo kugenda no kugaruka kandi ku mpamvu bwite, keretse iyo usubiye inyuma urashwe. Ndakeka ko n'ubundi biriya bice bya Mwenga nta gaciro nabiha, nta nubwo ari na strategy yo kuba yarinda abaturage, kuko ibice byibasiwe twamaze kubivumbura magingo aya cyane. Buriya Uvira irakenewe cyane, ndetse ni na Baraka, ndetse bakaba bagera burana no muri biriya bice bya Karemi hariyo abanyamurenge benshi. Ubu rero iri joro hari akantu k'agashya kabayeho hariya muri Uvira. Urabona ko Uvira ni igice kiri kugenzurwa na FARDC ndetse n'iriya mitwe yose iriyo n'ingabo z'u Burundi, abacancuro n'abatanzania, urabona ko bose nimwo bari. Biravuga ko iri joro hari patrouille yabo ya FARDC ndetse n'abarundi, bivuga ko yabaye nkaho yinjirirwa n'abantu b'abasore batazwi bambaye amasarubeti, ku buryo ngo umujyi bawutemberaga bisanzwe mu duce dutandukanye, ariko bo bakabona ko ari nk'abantu bakora amashanyarazi cyangwa se ibindi bikorwa. Urumva basa n'abababonye ariko ntibabatekerezaho umwanya. Biza kurangira mu masaha y'ijoro rero aba basore babaye nk'abakora ikintu kimeze nk'ambushi, bagwa kuri ya patrouille. Bibera mu gihe kimwe mu mujyi n'ahantu haherereye ububiko bw'imbunda harinzwe n'abatanzania ndetse n'ibikoresho byabo. Ibyo byongera bibera rimwe n'imodoka zindi zarimo ibikoresho nazo ziparitse ahantu mu kadifensi kare karimo abacancuro n'abandi bantu batandukanye, zirangabo ziriya mitwe yose. Ibi bikorwa ngo byabaye mu gihe gitoya gishoboka, kuba buri wese yarageze ku ntego ye. Bishobora kuba aba bantu ngo banavuyemo nta masasu avuze. Kandi batwara ibyo bari bakeneye kuba batwara mu gihe gitoya. Byagiye bigaragara ko n'ubundi ama operation akorwa abenshi, abazi gushashariza bavuga ko ari operation ngo bugwe. Urabona ko n'ubundi bisa nkaho kandi biranakenewe. Ndumva umuntu wari wese yavuga ati AFC garuka Uvira, kava ino misozi, cunga umutekano. Iyo ngeze aha hantu muri Uvira mbivugana ijwi riremereye kugira ngo abantu bumve uburemere bw'umujyi wa Uvira ndetse no gukontorora, kuko niho kubabariza abarundi bakomeje kwijandika mu bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kantu kateje umwiryane cyane rero muri izi ngabo. Ni urebye ntago ikintu gihenze ari icyahakozwe, ahubwo igiteye ubwoba ni icyo babasize. Oya magingo ya icyo nakubwira cyo abasirikare b'u Burundi barwaye ikahamurika. Tunihanganisha abasirikare bari muri ariya ma operation boherejwe, badafite umutekano, badafite ibyishimo kuri bo. Magingo ya mbabwira yuko abenshi biyahuye, abenshi batorotse, akaba niyo mpamvu hakomeje kugaragara bombori muri defense y'u Burundi. Izi bombori zatumye hafatwa imyanzuro ikomeye, aho bagiye kwaka amapasiporo abasirikare benshi bo muri biriya bice. Bwana Bishuti, biragaragara neza ko n'ubundi abarundi bashobora kuzisanga habi bitewe n'iyi mirwano bishoyemo. Ubona ko abasirikare nabo bamaze kuvumbura
gahunda itari nziza ya n'aka kantu twavugagaho kabereye aho muri Uvira, urabona ingaruka kateje kuri iriya mitwe irimo ubu, ngo kubera ko Wazalendo ari wo mutwe urimo udahembwa. Ubu niyo bari kwagiriza ibyo bikorwa byose ko ari ubugambanyi bari gukora uburyo bw'indonke bashaka amafaranga. Ubu urumva rero uku kutumvikana bari bahuje operasiyo imwe kuraza kuvamo ikibazo, kandi urabizi neza Wazalendo urayizi, ariko kuba haba igikorwa kitari cyiza hagati yabo usange basubiranyemo. Hari amakuru navumbuye ko kubera ibikoresho babimena nk'ababyikuraho, ngo harimo bamwe mu Wazalendo bagurisha biriya bikoresho. Batabigurisha bahembwa ryari? Mbega impamvu inakomeye mwanakwiye kumenya, hari n'ibiba byakozwe nabo ubwabo, kuko nakubwira ko hariya muri Sud Kivu harimo imitwe igiye itandukanye, niho Red Tabara iri, harimo n'iyindi rega, harimo n'abamayimayi batazwi, harimo n'ibiki, harimo imitwe igiye myinshi. Urambwira ko iteka ryose iki kintu bajya kugihereza kuri 23 ishobora kubikora, ariko se Wazalendo niyo idakeneye imbunda? Si byose irazikeneye, kuko ntabwo igira aho izigura, ntigira n'isoko, ntigira n'amafaranga zigura, izikura kuri FARDC itazibonye, izibona muri buno buryo. Ni ikibazo n'ubundi ubona ko Wazalendo ishaka kwiyubaka. Abantu benshi ntabwo babizi, ariko Wazalendo irashaka kwiyubaka, bitewe n'uko bagiye bagaragaza nk'ab'intege nke, batagira ijambo, ariko bakaba bari kwibere yuko ubona yuko kubera yuko bo bumva batabasha gutekereza, wenda bagakora ibikorwa bitandukanye bihabanye n'umutima nama wa kimuntu, ubona yuko nabo batangiye kugenda bajijukamo gake gakeya, bashaka kuba bashaka kwiyubaka, ndetse bikaba binagaragara yuko bishobora kuzagora kubaka igisirikare cya leta y'i Kinshasa. Nihatabaho itabago nk'uko abenshi bifuza ko AFC yarokora kiriya gihugu, noneho ngo byazasubirira udubi hatabayeho ikibazo gikomeye cyo kuba bashyira bari abagabo mu bigo bya gisirikare, bakabatoza se niba bashaka kubagira abasirikare ba nyabo cyangwa bakabambura intwaro. Urabona ko ngo bishaka kuzaba ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru cyane. Niko bimeze ni ukuvuga ngo byanze bikunze hazabamwo ikibazo n'ingaruka zikomeye kuri iriya mitwe. Ntabwo force zingana kuri ubundi waziturianisha zikamara amezi 3 hatarabaho umwivumbagatanyo hagati yabo. Kurasana ko kuzabaho, kuko si n'ubwa mbere. Urabizi ko na FDLR yajyaga igeza igakozaho muri Nord Kivu, usanga yarwanye na FARDC bari gupfa ibintu basezeranye ntibibe, cyangwa se bari gupfa uduce bagiye kugenzura. Na hariya rero uriya mujyi bari gukomeza kwicaramo uko bari buwutindemo, hari igihe uzabona bawusohotsemo ari bo bivananyemo. Nicyo kibazo gikomeye ubona kiri guteza akaduruvayi. Tugarukaho mu Burundi, aho n'ubundi bombori ndetse n'urwikekwe rukomeye, aho ubu bafashe imyanzuro ikomeye kuri defense y'Abarundi. Iki cyavuzweho cyane ku Burundi, ngira ngo byatangajwe n'uriya mukuru w'ingabo ku bijyanye n'imyanzuro basa naho bashaka gufatira ku ngabo. Urabona ko babategetse ko zira pasiporo zigenga izi ngizi ziri prive bagomba kuzisubiza, ndetse n'ibijyanye n'impushya za gisirikare kujya mu makonji, ibintu byose urabona ko babivuguruye. Bigaragare ko iyi mibare yagiye itangazwa y'ibura ry'abasirikare bagera muri 500, irashoboka ko ubwo banarenga, kuko urabona ikintu cyahagurukije igihugu gufata ibi byemezo, byanze bikunze bashobora kuba batakaje abasirikare benshi, atari abapfuye cyangwa bari mu kazi, ahubwo ari abahunze imirimo bakigira kwishakira ubundi buzima. Magingo ya hari abantu benshi bapfuye ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse n'abagiye biyahura byagiye bigaragara. Abenshi ntabwo bashaka kubyiyumvisha, ariko hari abasirikare bemeraga aho kugira ngo banca akaguru bagere gutereka gege mu mazi. Urabona ko bari mu bice byiza byo kugira byo kuba bari bube wenda kwiyahura byakora, bitewe no muri cya kiyaga cya Tanganyika. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Ubona yuko leta y'u Burundi ishobora kubona yamaze kubona ko barebye nabi defense yabashiraho cyane. Urabona ko i Burundi batabaye w'abandi, ariko ni wabo ntabwo byoroshye. Urabona ko hano bigaragara ko perezida w'u Burundi n'uyu mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD
Reveriye urumva ko ngo harimo agahangane hagati ya bombi ko hazabaho guhangana mu gihe cyo kwiyamamaza, ubona ko buri wese ashaka gukomeza kuyobora uriho n'uyu nawe akaba ashaka kumusimbura. Impaka ngo zihari zinakomeye ngo ni ukubera yuko n'ubundi abenshi urabona ko bakoze inama bakabwira nefatari ku bundi bari abasirikare uri kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abiki ibi bintu wabivuyemo, noneho bigaturuka ku mafaranga Neva yariye ya Kisekedi akabona nta bundi buryo, nawe nubwo ingabo ari kuzohereza nta bundi buryo afite, ni bya bindi ngo nta mbuze uko mbigira. Aho maginga yaba benshi ntabwo bazi icyo kintu, ariko izi ngabo Neva ari kohereza ni mbuze uko mbigira. Urabona ko ari ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru cyane rwose. Urabona ko nk'uyu Prime Niyongabo, uriya minisitiri w'ingabo ubwe nibyo ubwe yarafashe umwanzuro mu nteko arabwira ati iki cyemezo cyo kohereza ingabo hari hakurya njye ndabona kitanoze, bibaye byiza twarinda imbibi zacu, iyi operasiyo hari hakurya tukayireka. Iyo kata yabayeho Prime Niyongabo ku ikubitiro, Evariste Ndayishimiye uzi ko yahise yirukana ushinzwe ubutasi nk'ikimenyetso cyo kugaragaza ndetse no gushimangira ko na Prime Niyongabo nakomeza gusakuza nawe ari guhita amwirukana. Urabona ko habayeho ikintu gikomeye ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona ko bitari buze koroha kuri Prime Niyongabo. Prime Niyongabo asa nk'umuntu wavuze ati nta kundi bya bindi uba uvuga uti n'ubundi nta kundi nabigira nese, ubundi bafite ikihe kibazo mbega buriya hari ibintu twe tutajya tubasha kurebesha amaso yacu, bariya bibereye mu mibereho myiza, bafite inzara ntibimureba, ubapfuye ku rugamba ntibimureba, n'ubundi hari icyo bimutwaye se, we ayibereye mu kazi. Ni ikibazo gikomeye kuko urumva ko hariyo ikibazo kijyanye n'imibereho itari myiza mu Burundi, bijyanye n'ibyo kubura ibyo kurya, ndetse ikirenze ibindi ni ikintu kijyanye na peteroli kiri kuvuga ko cyahenze kigera ku rwego rwo kwikuba gatatu. Bivugwa ngo umuntu wese mu bayobozi bose bakomeye mu Burundi bose bamwagiriza yuko habayeho uburangare bwo kwijandika muri kiriya kibazo cy'intambara, ko ngo ibikorwa remezo n'ibindi byose by'iterambere mu gihugu akabyirengagiza. Iki ni ikintu bamushinja, kandi bivugwa ko ukeneye kumusimbura nawe mu baturage ari iyi turufu afite yuko ibi bintu agomba kubisubiza ku murongo. Reka barakubeshya iby'igitoro guhenda ni business, kuko Ndayishimiye bivugwa ko igitoro cyinjira mu Burundi ari iki 90%. Niko bimeze. Urumva rero birashoboka kuba bati intambara, urabona aho inzira zacaga iki haba hari intambara, akitwaza ariko nkubwira yuko n'ubundi igitoro kiri kuboneka, kuko umujyi wa Uvira niho inuza aho stoke ze nkuru ziri. Kumwagiriza ibi ni ibiciro nuko ngo bijya kuzamuka kubwe nyine ni ku nyungu niyo mpamvu babimurega ko agomba guhindurwa kugira ngo ibi bintu byose bisubire ku murongo. Urumva hagiyeho umuntu udafite inda yo kwigwizaho indonke, ntabwo ibi biciro byahanikwa kuri uru rwego. Peteroli twese tuzivana hamwe. Ibyo simbona wenda kari ariyo mpamvu, ahubwo navuga imiyoborere itari myiza. Hari abaturage bagiye bahura n'ikibazo ko bari batangiye kwigaragambya, babuze abana babo baguye ku rugamba, ndetse barabuze n'indishyi z'akababaro. Habaye n'ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, ubona ko byagiye bigaragara, ndetse binatiza n'akaduruvayi mu baturage. Ndetse bakanibaza ariko se ubundi imirwano ibera hariya ifite akahe kamaro, ifite akahe gaciro? Kandi kuko nawe wabyibaza ni akahe gaciro? Ese ni ukurinda ubusugire? Ese bari kuri kote nawe ngo hatagira umuntu winjira? Ese wenda katwumve ko bahanganye na Red Tabara wenda iri muri biriya bice wenda bagiye kwikubitirayo, bimeze bite? Urabona ko ni ikintu gisa nkaho cyateye ikibazo ndetse n'akaduruvayi ku rwego rwo hejuru. Ubona ko kuba intege nke ziri kugaragara n'abantu batangiye kuzibona, ndetse n'abo bayoborana, ari ikintu kigaragaza ko n'ubundi bitari kuba byiza kuri we. Yego niko bimeze. Urabona ko byanze bikunze ntago bizabura kurangira, azagorwa n'ibiri kubera iwe, nubwo yabaye nk'utabara ahandi, ariko byanze bikunze ikibazo kiriwe ni ikibazo gikomeye, kandi mu minsi mike azasa naho abonye ko biri ngombwa ko acyitaho. Tubwire Goma.
Goma inkuru iri Goma, inkuru nayo yabaye y'igitero utamenya ubwoko bwacyo kitaziguye ngo cyakozwe n'abantu bambaye imyenda isanzwe. Zari imodoka ngo 12 zari zigemuye ibyo kurya by'ingabo za M23 mu duce dutandukanye, ariko zihagurutse mu mujyi wa Goma. Haza kuba ikintu kimeze nk'ubutasi bwakozwe na FARDC, kuko hari abasore bambaye imyenda isanzwe bigaba mu matsinda y'uko imodoka zimeze, babasha kuzikurikira imodoka, barazurira, biranagaragara, barabonwa. Sinzi bashobora kuba wenda, sinzi niba bakoreshaga GPS M23 kugira ngo imenye abo bantu, niba byabonwe n'abazitwaye, babashije kuzizamo bajya mu byo kurya nyine imodoka n'umuntu umwe nk'uko bigabye mu matsinda ya 12, ndetse bivuga ko hari na moto 2 zari zikurikiye abo moto 4 zari zikurikiye abo basore bakoze ibyo, bakaba babihoreye kuko ntago bibazaga icyo bagambiriye. Iyo banze kubakumira bataramenya icyo bashaka gukora, ngo biba ngombwa ko icyo gikorwa bagitindamo, ariko biza kugaragara nyuma bamaze gukora n'ibyo bakora. Barabakurikirana kugeza ubwo bageze ku rwego rwo kugera kuri buri umwe, harimo abo babuze ariko harimo nabo babashije gufata. Bigaragara rero ko ikintu intego bari bafite uburozi, ni ibintu bari bagambiriye kandi byateguye igihe kinini. Barafite ibikorwa by'uburozi, ngo harimo imiti by'ubutabire nyine byica, babashaga gushyira mu byo kurya bibisi ndetse no mu mavuta bakoresheje ziserenge nyine zizi imiti. Biza kugaragara ko byateguwe na FARDC ku rwego rwo hejuru, mu rwego rw'ubutasi, bashakaga kugira ngo baroge ingabo za M23 mu nce zose ziherereyemo. Kuko urumva imodoka 12 ni imodoka nyinshi, ibyo biryo biba biri bujye muri deployments zitandukanye muri kiriya gice cya Nord Kivu. Urumva ni ahantu henshi cyane zari kwerekeza, zimaze gusohoka umujyi wa Goma. Urumva ko zari kwiga mu matsinda zerekeza buri gace zijyanye n'ibyo kurya. Rero ibi ngibi ni ibintu byatumye basa naho bakanguka cyane, kuko urumva ko iki cyari ikintu kidasanzwe. Baje gukurikirana bagasanga ngo abo bantu baba mu nzu imwe, ndetse n'izo moto muri izo zimwe bazihafatiye. Urumva ko ni igikorwa cy'ubutasi cyateguye igihe kinini. Bivugwa ko atari hariya gusa bari, aribyo biri no kuvuga na Bukavu, ko abantu b'intasi nk'aba barimo mu bantu bigaba mu mihanda mu masaha y'ijoro bakoresheje abamotari, ku buryo urabona ko abamotari baba bazi umujyi cyane, uduce twinshi, bazi n'ingo z'abantu bakomeye n'iki byose baba bamenyereye, kuko birirwamo bakarara bakora. Babasha kugenda ngo babageza ku bayobozi bakomeye bo muri M23 ince baherereyemo. Oya, byarabashobeye ako kantu, wenda reka tukagaruka dushyiraho umucyo. Ibyo ni byatangiye kera, aho n'ubundi urwego rw'ubutasi rukuriwe, mubyumve neza, rukuriwe n'ubundi n'umugore wa Kisekedi Antoine magingo ari uri kuruyobora muri biriya bice bya Goma. Uzi ko uriya mugore wa Kisekedi avuka ari i Bukavu. Urumva rero yashyizemo abakobwa beza bo kujijisha. Hari byagiye biba ibitero biraburizwamo, aho nanga ngo yari muri uriya mujyi wa Goma n'ubundi kuri hoteli imwe, ariko abo bari bamutumyeho abanuza bamuvumbura hakiri kare, aba security. Bigaragara ko n'ubundi misi yihari ngari yo kumenya ibice byose abayobozi ba AFC bararamo, naho batuye, ndetse naho bakunda gutemberera, naho bakunda kuba bari, kugira ngo bicwe. Ayo ni amakuru ya Zandane cyane, akomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Urumva rero ko bitari buze koroha, ndetse bitari buze koroha AFC, ariko nayo urwego rw'ubutasi rwabo rurizewe. Ibyo byose babimenyera ku gihe. Abakunzi bacu, ndumva wenda twaducukirije aha, kugira ngo wenda dukomeze turebe ibitari kuvugwaho rimwe, ndetse n'ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru batubanye menshi, ariko natwe turagira ngo tutabarambira tunanonosora
amwe muri amwe, aho tuba connection zanze kugira ngo tuvugisha abantu baba bari muri biriya bice, biragoye, connection ntiziri kuboneka, biragoye kubona amakuru bavandimwe, ntago ari bya bindi wenda ngo umuntu ngo yakwiye ku binyamakuru iki, bisaba guhamagara. Network ni ikibazo, network zabaye ikibazo, ni ikibazo muri kiriya gice, ni ikibazo cyane gikomeye ku buryo ubu bizwi n'abaturage bahari, ntabwo kwihuza mu miryango cyangwa mu bundi buryo biri gukunda kubera connection. Reka tubashimire rero, tubifuriza amahoro y'Imana, mwe mwahisemo kubana natwe n'ubundi kuri Kigali Real News, kandi nawe ukitwumva bwa mbere nta kindi bigusaba kubana natwe uretse gukora kuri subscribe, ugakora like, ugasharinga, ukiyongera mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro byizewe ducisha kuri Kigali Real News. Ntago bigoye, ntago ari ibintu bihambaye, ndumva atari n'ibintu byagutwara igihe kutwumva, ntago ari ibintu byagutwara igihe, ushaka kubyumva uri unibereye mu kandi kazi, se urimo unaruhuka, tugakomeza tukabana. Hari igitekerezo, icyifuzo, mwaduha ibitekerezo, ese mwatubwira ati tukeneye amakuru aherereye aha gutya na gutya, turahabaye kugira ngo n'ubundi tubahe ido n'ido ku bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko twabyemeje. Ciao, reka tubifurize umunsi mwiza. Yego, murakoze cyane.